hendikep nešto što svi primetite prvo na meni, to nije samo i to nisam ja, to je samo jedan moj deo, jednako važan i vredan kao svi ostali. Međutim, odrastajući, shvatila sam da se ipak negde kao razlikuju, iako nikad nisam dala da me to pobedi, vodila sam jedan normalan život. Pela sam se i po nameštaju, prisala pod kako je moja baba govorila, ali sam ipak postajala vremenom svesna i prvo predrasuda. Knin je malo mesto, ja sam rođena u Kninu, i ono je naravno ispunjeno predrasudama i to je jedna od najvećih bitaka u životu i najvećih borbi koje treba proći. So onda dolaze arhitektonske barijere, jer zbog nepostojanja ovih rampi i ostaloga, škole, vrtići, sve drugo je bilo potpuno nedostupno. A onda su tu i nedostaci pomagala. Ja sam svoja prva kolica dobila u 4. razredu osnovne škole, a to znači da mi kretanje je bilo vrlo otežano. Međutim, prvo što me odvajalo stvarno mojih vršnjaka i moje porodice bilo je nepostojanje inkluzivnog obrazovanja. Jer kad sam krenula u školu, ja sam morala da odem 250 km daleko od svoje porodice i svoje kuće. Školnici se prošla sam 4 bivše republike bivše Jugoslavije i to je prvo sam bila u Bosni, onda jednu godinu u Zagrebu, posle sam otišla za Crnu Goru i na kraju sam došla u Srbiju. Međutim, čak i tako obrazovanje, morala sam jedno vreme da prekinem jer je došao rat, a rat je doneo i izbeglištvo. Moja porodica je po ko zna koji put morala da krene od nula. Međutim, desila se jedna lepa stvar, a to je da sam pisala fakultet, što je za mene predstavljalo stvarno lepa stvar, jer sam prvi put krenula jednu redovnu obrazovnu ustanovu. Ali to je značilo jednu opet novu borbu sa birokratijom, novim predrasudama, stereotipima, arhitektonskim barijerama i sve ono što je vezano za to. Ipak, kroz takvo vreme fakulteta, poznala sam i rad nevladinog sektora, odnosno nevladinih organizacija koje se bave ljudima sa invaliditetom, odnosno hendikepom. To je bilo stvarno za mene jedno veliko otkriće i jedan divan svet gdje sam se stvarno prvi put osjetila jednim ravnopravnim članom ove naše zajednice. Nažalost, njihov rad je postao ograničen dnevnom politikom i raspoloženjem vladajuće stranke trenutne i to je uopšte pitanje ljudskih prava postala dnevno-politička stvar. Zbog toga sam ja u jednom trenutku odlučila da se uključim u politiku i da se negdje u zaštitu naših prava i drago mi je što znam da sam sigurno doprinela da skrenem jedan deo političke pažnje, odnosno političke javnosti na te stvari. Rad i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je jedan od velikih problema i znam samo koliko mi je bilo potrebno truda i bitke da bi se došlo do zaposlenja u struku. Međutim, to je jedna borba koju sam uspela da izborim, na kojoj sam veoma ponosna. Takođe, jedna velika borba je, i to se pokazuje koliko je bitno pobediti, je u sudstvu. Ja sam to pokazala kada sam pokrenula tužbu protiv bivšeg JAT-a zbog diskriminacije osoba sa hendikepom i međutim, nažalost, naše sudstvo je tako da dobar deo sudija uopšte ne poznaje tu tematiku. Zato sam, malo se izvinjam, malo sam pod tremom. Ono što je dalje bitno, a to je jedan porodični život svakoga od nas, međutim, kada su u pitanju osobe sa hendikepom, to je u našem društvu tabu. Svi smatraju, pardon, većina smatra da je osobe sa invaliditetom aseksualne i da se o tome uglavnom ni ne priča. Međutim, ja, pored svih ovih bitaka, volim i da putujem i da upoznam ovu našu lepu planetu, da ne negde na more ili neku drugu destinaciju, ali to opet često pravi velike probleme i ima barijere. Ja se divim i našim sportistima sa hendikepom koji, pored svega, donose medalje našoj zemlji i tu sam donela dve bronze u sportskom pletu. Međutim, da ponovo živim ovaj život, sigurno bi ponovo vodila sve ove bitke, jer znam da sve ono što je neko
uradio pre mene, to danas uživam ja. I sve ono što ja uradim danas, nadam se da ću uživati neko sutra drugi. Hvala vam što ste mi posvetili. Hvala vam što ste mi posvetili ovih svojih 5 minuta i da vas par malo potaknula na razmišljanje, jer sve ono što razmišljamo, već smo nešto učinili, bijemo bitke zajedno. Hvala vam.